rong hang rong bong along mir hingari kanghu Baithalang sokonok rong hang LP school long than bang amai kang ni Lamet lam chong kaching hon arat karbi lamet amai pialong kachijing pinilong kamteron arani Kardom aprang sikado ko we pantame adap kimya kardom pajerdo morning news along penili thari chesong tero number tang ton pen RJ tham ASEB asai campaign ronghang rongbonga pan rihing a mekelo lerek ajok ajo aot ka ve to merihing ari inghuet pusi hamren penili tuma pherangke kat news long birta nang pale Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana pen rihing ame ke lipina din arong tin rihing ame ke pale jia phan sarkar tum kangting pen ke pathang atawar thopon Karbilin dok pomar ki dorong supirang hangrong bongalong rihing ame ke pale jia phan RGG vibai pen rihing ame ki hinga sai claim pon lo rihing alo jogla pen mir rihing ari haihui ta hinglo transformer ta pangni lo bon ta mir rihing ki hinga sai padang era phimia bang ke lo le reklo kilo le rega jog ot ka via bang phostum karbiri chola pen pin pomara phan ka panong pi mir rihing ari ke plok chong husi miar chokan par chap chotlo surihinda krip phoni kan amlong umrasi umreng khang la pen badong hawar mir rihing ki hing hutsi rongbong rong hang phan ta hing rap petlo pin pomaratum rong hang rong bong along mir rihing ke le pen ning chiparong rintilo bonta mir rihing kang hulang dak pen non ke rong hang rong bong along ring ami ke theklong je angring awe tang lo posi pin pontum aning ki bi alam ningje Dwaramla constituency arlo baithalang so konok ronghang LP school a hemalong arkoi ingkoi arni thanbang chingwamai padosi school along thanbang kadure kachare hem kemike no puthak chingwai Dwar Amla constituency MAC Prabhat Chandra Tarola Samai long chitong dun lapen alang lipopen thanbang atumapan R2C aman pipon MAC Taro quality education alam ningje damsi Dwar Amla constituency along ta doklang hin kapa messenger pan thanbang atumapan chuningri thanma adverson teron japan pho mailong VDC chairman Dilip Milik ingnam raikom Saiputhon Singh terang habe long sing rong pipen chenglok pen ana bang pu bang phiatum chitong dun Bogojan Sub-Division Hanjanglang Su Don Surya Klamlong Kepadobom Karbi Lamet Amai Pi Arkoini Pai Inkoy Arni Lamet Lamchong Kachinghon Arat Kelang Chetodun Rinti Nipialam ni Chinghon Chenam Epialam le Kivirlo te Ejat Ekong ta Kivirlo Karbi Lamet Amai Pi Lasona Lama Pan Poromason Hoxi Hanjalang So Don Surya Klamlong Arkoi Trainer Cap Arni Pen Karbi Lamet Amai Pi Chenglo Arkoi Inkoy Arni Longkam Teron Arani Pu Hoxi Lamet Lamchong Kapang Chu Jepan RDP Dam Inkore Trok Ang Den Karbi Lamet Amai Pi Along Pacheton Pen Lun Kan Barim La Pen Lun Lirmia Dichi Akrogalam Aputak Krung Sai Mai Pado Derapi Chitan Chibuma Maita Pado Lamet Amai Pi Along Kevang Arada Parman Mai Pi Kedoa Dimalong Hiti Kitab lapen asan-asan kelana side pado silamet amai piapan palang medam. Normalam so por pandhiana parman birta muington ponik seneng. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimji phansi jitan bom lo. Mangi pray to do lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalong extra ki pidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texer a technical atum pensi mesen a factory along selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782-460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission
admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, OT official teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipotot birtalong wangtulo. MLA Local Area Development Fund atang kapen West Karbeng long Kandulia Hawar kapaching tur Japan inkoi baitalang soil e constituency MLA Mansing rong pi pinangan kaching tora sai kidding a birtala da kat news long birtanang le. Kandulia Hawar arsong puarong along Hong Parla mati open stage lapen fill along le kapachik lam Japan MLA Mansing rong pi MSA Mongol Singh Timong lapen VDC Mai Pu Sar Singh Pangcho Tumsi long e somsi kaching tur anghap thopon lo. Asam ang kang long kinamtang pinangan Arni pen development block pen kiduk det arada pan kapaching tur Japan ason son kaching tora mo keklem kidam Japan kapanong pontang kuti atangka block asai po tumpen akeli kachupang lima potak birta long klang lo. Lason siya long tina block along kachupang lima potak kilang tarli bompen pinangan na block along asai po tum police reading kaching nang alam sitami birta long klang lo. Actually kintu completed কৈছে কি মোৰ কমপ্লিট আছে মই হোসা নে দিয়া মনে হোসা গতিকে যাৰ দুখ আছে তেওঁ যদি মই নিদিও মইতো হাৰি যাম হাৰাঘাট ব্লকত কিমান দিন আছে আপুনি এটা 3 বছৰ হৈছে তেতিয়া আপুনি সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' কোন আছিল ভিডিঅ'তে মই 2-3 জন আছিল যেনে কোন এতিয়া মনত নাই Pini Arko ni Pai Inkoy Arni Haraga Development Block along Ajay Gades Ing Tiapan Kachukpang Lima Putak Police Tumpen Nep Ing Nangno Birta Kachini Dunateng Kedamtang Suri Inira Krepo Ningkan Haraga Block along Skimming Koray Sian Kaching Tora Parman Kepanong Pon Tangatangka Pangrumpet Sikalak Trok Sikepatangka Chupang Limited Pusi RTA Tumpen Case Pipon Ating Pen Nep Ing Nang Pono Pusi Birta Longdon কেছটো মানে কি আছিল একচুয়ালি কেছটো মানে কি 2015 কেছ 44/50 কেছটো মানে কি হাওড়াঘাট ব্লকত মানে 21টা কিবা স্কিম গভৰ্ণমেণ্টৰ চেংচন হৈছিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু সেইটো স্কিমৰ মানে তেখেত সেই সময়ত ভিডিঅ' চাৰ্জ আছিল কিন্তু একচুৱেলি তেখেত যেই ভিডিঅ' চাৰ্জ আছিল আৰু তেতিয়া তেখেতে সেই স্কিমৰ কাম নকৰাকৈ টকাটো আত্মসাৎ কৰি 70 লাখ আত্মসাৎ কৰিছে বুলি হাওড়াঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ ছেক্ৰেটাৰী দীপ কলিতাই মানে RTI যোগে মানে সেইটো এনকুৱাৰী কৰি গম পাইছিল যে কাম নকৰা হয়তো কাৰণে ক'লে তেতিয়া তেওঁ সেইমতে কমপ্লেইন কৰিছিলে এইটো 2015 হয় আৰু সেইমতে গৈ আছিল কিন্তু তেখেত মানুহৰ পৰা অফিচ নাথাকে আৰু নিজকে আত্মগোপন কৰি থাকে আৰু ৰিচেণ্ট মই তাত যোৱাৰ পিছত এইটো কেছ পালোঁ আৰু এইটো এনকুৱাৰী কৰি জাষ্ট কালি তেখেতক কিবা এটা পৰ্যায় কৰি ধৰিছোঁ আৰু নহ'লে তেখেত অফিচৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হয় নাই অফিচৰ পৰা নহয় অফিচৰ মানে নাই অফিচত আহিছিল তেখেত আহে যদি কেতিয়া ঠিকনা নাই 21টা স্কিমৰ কিমান টকা বুলি ক'লে আপুনি 70 লাখ এজ পাৰ FIR 70 কিমান দিনৰ বাবে তেখেতক হেৰি কৰিছে এতিয়া এটা 5 দিনৰ কাৰণে 5 দিনৰ কাৰণে Pini Morning News Abirta Bangkila Ponsi Kangton Poniklo Live of the Card News Channel Dumit Hegme Korang 2